بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة زكاة الفطر وآداب العيد أو آداب العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره، واعلموا أن شهر رمضان قد انتهى، فهذه آخر جمعة فيه. مدت أيام رمضان بفضائلها، وقطعت بنا مرحلة من حياتنا لن تعود. الله أكبر. فيا من من الله عليه بقوة الصيام والتهجد والقيام، فاغتنم ما بقي من عمرك بمضاعفة الطاعات، فالأيام تطوى والأعمار تفنى، ثم إلى الله تكون الرجاء. واعلموا أنه قد شرع لنا في ختام شهر رمضان 3 أمور، هي زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. فأما زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد صغير وكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وساء هو 2,5 كيلو غرام، ويجوز إخراج بقيمته بالمال، وهو ما يعادل 16,250 فرنك غيني. عباد الله، تجب على المسلم فيما يفضل عن قوته وقوت إياله يوم العيد وليلته يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين كالزوجة والولد. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد ب2 يومين. ومن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه زكاة، بل هي صدقة من الصدقات، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي ابن ماجه. وتدفع للفقراء والمساكين لا غير. musidɓe julɓe tedduɓe, teddirɓe kaaɗo diina l'islam ɓe Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e mum, o moƴƴori e ɓe waɗugol e ɓiɓɓe Adama. Allah waɗani en kulle,
wono wadde kulle kono wamode hati Allah tagi jinna malaika leɗɗe waɗi kulle ɗo ka burure ngo ɓe suusetaake waɗi kulle goo ɗo wondi e men ka galleji o tagi leɗɗe o tagi maayo o tagi leydi e kammu Allah subhanahu wa taala suɓani en enen ɓe ɗo e ɓe ala ɗo waɗi ɓiɓɓe adama wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri teddungal Allah waɗani hani no musidɓe yen andi tan ɗum Allah subhanahu wa taala jarniren mo ɗoftagol mo jippitanagol mo jaɓugol yamirore makko nin e men jaɓugol ko Allah yewti kon fi men ko o yamiri hen kon ko nafa men musidɓe joɓe teɗɗu Allah ala haaju e men en lorratamo e laamu makko en ɓeydata e laamu makko sen ɗoftike Allah ko nafa men sen yeddi Allah ko lorra men tedduɓe idan taro Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala Allahu khaliqu kulli shay oɗo waɗi qur'ani wa ma qadarullahu haqqa qadarihi e mawninali mawnum haali mawnude den taro mo kanko Allah e juulu hoore oɗo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo Allah subhanahu wa ta'ala tagi addugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko hoore leydi ɗo tawi ko yurmede Allah ɓay nabi Isa alayhi salatu wassalam ka kammo wonno duuɓi temeɗɗe jeego tawi fof wonti kulle tawi ko ñaamindirgol hannde kadi wahayu ala jippade kala waɗay ko ɓuri fof kala waɗay ko faala ɗum emo o waali o duuɓi temeɗɗe jeego Allah no acci ɗum ɗon yimɓe no warindira Allah subhanahu wa ta'ala o prépari oɗo jiyaɗo makko o jibina ndaare Allah subhanahu wa ta'ala mo on o jippinde nelaɗo tun ara o jibinake ka wano waɗiri noon adama baɓen men eno waɗi Isa alayhi salatu wassalam o jibina o mara baba ka oɗa o jibina o mara nene o mara baba kono Allah o hawja Allah subhanahu wa ta'ala addi rasulu sallallahu alayhi wa sallam o jibina wonni an programme ma no tiiɗi baɓe ma si ɗum wondi haɗa mo yurma o yahu o yiidata yumma ma so wondi ɗo ha fuɗɗi wonde helli faɗata mo mapani ma yahu Allah subhanahu wa ta'ala dankimo wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala alam yajidka yatiman fa awa taya mara nene amara baba min dankima min renuma min aynuma min danduma seede min dandima min halfimma ayde maɓe mana ayde l'islam tawi ko ɓe woni protégé de no hunde memata tawi ko programme o mbo Allahu subhanahu wa ta'ala oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o nela o yettini nelal ngal o ɗuytani o ɓeydani o laaɓani e reedu o jamfaji o maranali hoore makko mana on daali ka jésus ari ɗo joni mi jonnama ɗum o gasa ko joyi mi yaltinta ka luttuɗe ɗin komi jonnata ɗum koɓe mi ɓuuri yiɗude ɓen kono toujours mi marana e hoore am arrasulu sallallahu alayhi wa sallam o maranali ɓen ɓure makko o yiɗani hen ko Allah yiɗani makko natugol aljanna o yiɗani hen ko Allah yiɗani ɓe gura makko ne e sahabaɗe makko yimɓe moƴƴuɓe ɓen o laaɓani ɓen o landi si tawi woni koko o nela o yettini seeditana o yettini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay nelama duuɓi sappo e tati ɓe makka Allah subhanahu wa taala farlaali julde o farlaali kolka
وفرلاني يعني هجو وفرلاني هاي هم بسونا ووتني وكان الله سبحانه وتعالى لا يوبيتك وتمبي بفعل ما مورد الله يلتي نرى صلى الله عليه وسلم يلتي بيالي هكا كيرول هكذا مكة مدينة هي فوتنا مدينة بفوتني مكة بين ليل مكة برضو معنا يتدقون كوي مامي جبنا كوي مامي نلا يدان دي دايلا كونو مينا مي ميات كونو مي انياما ميوتي bari madina o jabba o rana to o wada gawawa ja oɗo rasulu sallallahu alaihi wasallam o darani oɗo l'islam o darodi e ɓeɗo yimɓe wakkilinoɓe hooli ko oɗo adda e ma alquran ɓe fennali mo wonɓe fennunoɓe mo ɓe jaɓi wonde ko gonga alquran haq haha kalamullah ɓe waɗa kala ko ɓe faala hefrebe ɓe waɗde kala ko ɓe faala ɓe muññi ɗum sabaru ɓe tampi ha nelaɗo sallllahu alih w sallam tigi landiɓe ko allah wonde tumala allah mata nasrullah ala inna nasrullah rasulu sallllahu alih w sallam ɓayo dareke badir o ani o maabike o yi yimɓe wulure kanko koɓe temettata jelo sappo e tati woɓɓe ɗo yi temettata sappo e jeɗi kono ko temettata sappo e tati kono ɓuri sellu ɓay rasulu sallllahu alih w sallam yii ɓeɗo o ami o wulli allah si ɓeɗo warama haydimaka wuli motako rewoɓe hande kadi allah min toni kama gañin nayi hono allah weɗi allah jippini malayika yimɓe gaccirtama ni aboubacre o wi rasul sallllahu alih w sallam mi yi allah taw allah wulla ha hewtiti hande haadi saare makko nde yani allah jippini malayika jaranimi par ce que tawi ɓeɗo koɓe faala ko wela e allah allah weltaniɓe ɓe heɓi signature ka hoore leydi allah ɓe mayani ɓe bassarakum onon ɗo ko natoɓe allah tawi honɗum ɓay ɓe laamani allah subhanahu wa taala ɓe ɗoftike rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗeɗo yo allah yoɓuɓe kanko e ɓe ngure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e tabiina en e tabiina en goni tati ɗin kañum e salafu salih ha hewta en ɗo musidɓe julɓe tedduɓe wota allah yeɓan en golle men moƴƴe ɗen musidɓe julɓe tedduɓe hunde sino mawni ko fiɓe fi muɗum yewte ɓay darɗe ɗen no faala nande noppi ɗin no faala humpitade kaɗo dina l'islam wona dina sama kala ɓay rasulu sallllahu alih w sallam ardi madina ɓe waɗi ɗon duuɓi sappo hitande sappa ɓere nden allah subhanahu wa taala yamiri rasulu sallllahu alih w sallam yo wayre o waɗi hutuba o arafa nande sappo donki hitande sappa ɓere nden argol maɓɓe iwa makka ara madina ko ɗum woni hajjatul wada rasulu sallllahu alih w sallam ko nde wotere waɗi hajju allah subhanahu wa taala alyawma yaisa alladina kafaru fala tahsabun alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa raditu lakum alislam dina halas timmi hande kadi diina arata wota on piir wota on wardi wota on yañidir wota on añidir
wotan waru sonnaɓe ɓen fiyota ɓe jibinɗi ɓe musidɓe julɓe tedduɓe hani en andi to fiiɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wi julɗo gomɗinta ha o yiɗa mo kanko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓuri ko yiɗi ko yumma makko e bel makko e hoore makko siɗa yiɗi allah e nelaɗo on in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim e yiɗi allah en jokkay rasulu sallllahu alayhi wa sallam wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ko nelaɗo addi kon ko adda kon e makko masa alquran alkarim no faala wurde jam o jokke alquran mono faala wurde jam o ñentine rasul sallllahu alayhi wa sallam na ɗum heɓa probléme o heɓa albala o heɓa suno hay so heeɓi aduna o fof hara mo maaɓi musidɓe julɓe tedduɓe ɓeeɗo haani en anndude fiiɓe yo allah yeɓɓe hutuba men gon no yewtude en fii ɓittugol zakata fii e neediji fii juldeede nde julde sumaye e weltanike allah kanko moƴƴorɗo e men nduɗo lewru sumaye hulen allah subhanahu wa taala ɗofteɗe yamirore makko ande lewru sumaye lanni yo waɗi lewru sumaye e ndaare hannde no julirɗe nde heewi e balɗe ɗo fof eɗen juula tarawih heeway yamullahi heeway jumaje ɗen heeway kadin taha sahar ramadan ɗo fokkiti on ɗo lutti en darre rewgol allah ka en continue Umar bin Khattab bay rasul sallallahu alayhi wa sallam feƴƴini waɗino ɗum nanetake ka Aboubacry ni so tawi ko rasul sallallahu alayhi wa sallam woni ko rewata o feƴƴini accu so tawi komo rasulu rewayno on no wooda o marata hayyu la yamut musidɓe julɓe tedduɓe ko sakkitoro juma o e nduɗo suumayeeru hikka balɗe buy feƴƴi e moƴƴereeji mum e naafiilooji e janngugol alqur'ana e moƴƴagol e jama e muññagol e jama e huntodagol e jama miskinu o marɗo o fof yurmondira ɓaɗo paani gootum miskino annda wonde marɗo o ko sifa makko marɗo on annda miskino o ko sifa makko ɓe fof ɓe hawta ɓe paani hum gootum ɗi ñalɗi ɗo feƴƴi musidɓe oɗo zamanu wonde ɗo o marhala ɗo o étape ɗo o artata yanta oɗo artata abadan o artanta en adam oɗo o yahi so tawi golle ɗen ɗe moƴƴi alhamdulillah si tawi ɗe moƴƴaani yo allah dande en perdugol musidɓe julɓe tedduɓe allah subhanahu wa taala oɗo moƴƴoriɗo emin jonnugol en joole e horu lewru suumaye yen naafu yen waɗu salatu tahajjud yen waɗu qiyamu layl ɓe wi yen profitu yen tinno e gurdam men luttuɗan ɗon ten perdu yen profitir ɗoftagol allah wota en ƴettu suumaye waɗen ko ɗon tur allah rewete suumaye lanni ono allah ko rewete fal ayyamu tutuha ngal ɗiɗi no taggede sowe ñalɗi ɗi ɗi taggede joni ɗo yo weeto
wala yimɓe ɗo ni ɗum weeti ɓenna ippaɗi ñalɗi no yaawi ippaɗi jemmaji no yaawi ko programme am gurdam men na landi e wattini jelo ko suuma e ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ɓeeɗo har ɓe faalano landude suuma ande ko Allah subhanahu wa taala won ko ruttotoɗen musidɓe julɓe tedduɓe ande lewru suuma e sar'inama e mayru piiji tati ittugol zakatul fitre e waɗgol kabbiraji ɗi e juulolgol iidi zakatul fitre on nelaɗo sallllahu alih w sallam fadli e mum ittugol muudo tamaru ma gawri enen en mara ɗum enen ko maaru ma foññi ma kaaba ma mbahe ma kaalise ɗum no farla hoore bani adam gorko e debbo ɓayku e mawɗo jiyaɗo e dimo ɗo tawtun ko julɗo nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe yamiri ɗum yo itte ɗo e yawde julgol iidi ɓe wi eɓɓere ɗum ko 2 kilo 500 ɓe maaki ɗum no eɓɓidire e 16 250 francs par heure kono e suɓɓe julɓe sa heɓi nguure ma ko yonatama ñande julde e bimbi julde ma jemma julde o a heɓi ko ñaama an e ɓe nguure ma nde ñande julde e jemma julde rende haray ko a ittu oɗo zakatul fitre oɗo muudo ittana hoore ma ittana wonɓe ɓe e ley koyɗe ma ɓe Allah arsikuma dépense ya wawɓe dépense ɓe wano sonnaɓe ma ɓen wano ɓiɓɓe ma ɓen wano mawɓe ma ɓen wano moƴƴodiraɓe ma ɓen ɗan kawtal ma mara hiɗa mari hara habbaki ɗum ko etata kon jonnaɓe ɗoɗɗuɓe jonnaɓe sakuma hiɗa andi koɓe sappo won to jonde sakuma ɓe eta ko lutti kon ɓe ñaama oɗo zakatul fitre ɗimo hani ittede ñande suumaye on lanni timmi lewru ndum yiya kanange muti ɓe wi ɗum no sella kadi yaltingol ɗum balɗe ɗiɗi ɗo e juulede ɓe maaki mo itti ɗum ɗo e yahede julde iidi nden hara o itti yani muudo o itti zakka mo Allah jaɓata mo itti ɗum ɓaawo yahi juulugol o arti hare ko sadaka o itti e nder sadakaji ɗin musidɓe julɓe tedduɓe hara yoɗo zakatul fitre ko fi on ɗum ko fi lootugol en e palje men nden gite ɗe ndaare ko harmi woodi woɓɓe ɗo suma e depuis dari ko no watta ndaargol firɗi sériji ɗum ɓe wata kontude inde sériji ɗi ɓayen anda haaju men kadi ala e ɗum alqur'ana no waali hadisaji no woodi defte no woodi mottunuji no woodi e musidɗo sa wawata ɗum noon fof waaloɗa hannga malayka do'ano ma woɓe no woodi suuma en fof ko tappugol kanda guine james carte ko nduɗo yani ngu puccuɗo feƴƴi nguɗo woni ɓaawo ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo waccitiri ɗum ɗo mi perdi jam kadi mi nanga e kanda a nangata ko nanguɗa kon fof ko ɗo kadi naadata si tawi ɗum waɗi e konnguli piirudugol yimɓe yeɗɗindirgol yimɓe e travaux je siibodira no woodi woɓɓe sa ɓatti kewto maɓɓe hay sa mema alɓe sokkoyde sa memi kan ɗokkode kondani yimɓe ɓen no ɓurni machine ji maɓɓe ni ɗi wonkiji maɓɓe ni arde barminaɓe no ɓura barmin jewtoje maɓɓe ni musidɓe julɓe tedduɓe nelaaɓe sallllahu alih w sallam wi ɗum no itte fi ɗum ɗo fi yafagalonti bakkatuji ɗin e fi yo oɗo suuma ema yo yawka Allah subahanahu wa taala watti ɗum fi ñammingol miskinaɓe ɓen ɓe wi mo wi itti ɗum ɗo yo juuloyde haray o itti zakka mo Allah jaɓata mo itta ɗum ɗo yo juulde mana o yehi juuli o arti ko sadaka haray mo waɗi ɗum hara wona ganto mana o mara so mara o wata ittude so yahi o juule o arti tun woɗɗo addanimo zakka muudu makko on ko ittu kanko kadi hara koyɓe jonnete ɗum ko tampuɓe ɓen ɓe mara ko ñaama ɓey kañuma e miskinaɓe ko ɓeeɗo tun la hayre ala goɗɗo goo ala jonneteɗe ɗum sina ɓeeɗo waqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim.
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، يشرع التكبير والتهليل والتحميد في آخر رمضان امتثالا لقوله صلى الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويجب الخروج إلى مصلى العيد دحوة، كما يسن لبس الجديد من الثياب والأكل قبل الخروج إلى المصلى بعد الاغتسال، وتخرج للعيد النساء حتى الهيد. إننا بالأمانة العامة للشؤون الدينية نناشد جميع المسلمين في جميع أنحاء غينيا تأخير صلاة العشاء يوم السبت 29 رمضان من كرسانكراسيس إلى الساعة 9 ليلا لإثبات رؤية هلال الشهر شوال، وذلك لتوحيد الكلمة لنهاية شهر رمضان شهر المغفرة. وسيبه جل تدبه سريناما وادو كبيران التكبير والتحليل والتحميد. تكبير كمون نقول الله أي ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم. مون نقول الله تحليل كووتي نقول بجي أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا تكبير. لا إله إلا الله الله أكبر، هذا تهليل. الحمد لله، هذا تحميد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا التكبير. متى يبدأ ومتى وين الساعة ينتهي؟ كوين نتما فوتو كوين نتما لنا ndare ko senti kon hakkunde julde sumaye e julde donki ɗo o fuɗɗoto tuma nange muti ahiru ramadan. si innama tum hande sumaye landi lewru ndu yiyama jago ko julde mubasharatan nabda. allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu. koyne tuma lannata tuma imamu yalti ñande julde nde o yaltiri tunka gangunal ma nde o hewtiri ɗo andi ka iidi janen ko yo jullu waktuji ɗi ɗiɗi so wara waɗi gol futam nde o yaltiri e mum halas. hande kadi nayo waɗu takbir. so en artiri tele maka julde iidi donki gonde fuɗɗoto ñande awwalu yawm zuhri ka ñande wi goo donki ko nden ñande fuɗɗete ka lanna hende tuma ñande sappo ayyamu tasrik. ñande balɗe tataɓere nden bimbititi julde donki ko nden ñande hattata. oyi ɗo ko balɗe sappo e tati ɗa ko ñalla par ce que ko tuma yani nangue muti fuɗɗoɗon ɗon ha bimbi e 9h par ce que ko 9h30 10h wona julede ka ko ɗon lannata. donc en andu ɗum no jeeya e muɗum yani yaltugol yaha julgol iidi on dawa law. no jeeya e muɗum sunna on ɓornagol conci moƴƴiɗi. toro allah yo allah arsi ko wontigi conci laaɓuɗi moƴƴuɗi so heɓaɗi kesi yo ɓorno conci makko laaɓuɗi ɗi. no jeeya e muɗum sunna on ka suuma e ñaamugol ɗo yon tigi yawɗi julugol. ay ka julde donki ko on tigi waɗi on yahu o ara so tawi on tigi waɗay sunna ka mana si o hirsay. no jeeya e muɗum lootanagol oɗo suumay ɗo kon wonde ko yewtude ɗo ka lootagol ɗo te ƴettiwano mazhab imam malik, mazhab imam ahmad, mazhab imam safai ɓeɗo ɓe wi ko sunna mokkata lootanagol yani iidi on. imam hanafi o wi kanko wona sunna mokkata ko mustahab, oni kanko ko woni moakkata ko lootanagol juma o. almuhimu musidɓe joɓe tedduɓe ɓeɗo karama koɓe fof ko hunde hotere
fewtemu so ndaadi wano annabaɓe ɓe allah gueɗe ɓe fof ko no ɓe yettini mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakat donc haray naatugol e ñiñugol ɓeɗo yeddodira e ɓeɗo est ce que ɗamari moustapha ka faljita ɓe musidɗo haray siɗum ɗum feƴƴi on tigi yaha yani o itta kooƴe ko ɓuri moƴƴude o waɗa tamaro o waɗa ko fuuji kon wootere ma tati ma joyi ma jeɗɗi ma jeenayi ma sappo e goo noon tigi faalira wuro kono nayo ñaamu ɗum ha o andita kadi sonna makko no defude ko ñaama ɓay tamaro ɗon andi so ñaami ɗum on tigi haaray ka donc on tigi ñaama ɗum ɗon waɗa ko wonki mum no ñentinde sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jaa muɗum sonnaɓe ɓen hay wonɓe yiide ƴiiɗam maɓɓe ɗam sonnaɓe wonɓe fiilade ɓen mana wonɓe yiide règle no woodi woɓɓe sa inni fiilagol ɓe nan wonde ɗum sikka ko fiilugol kay ma fiilugol conci andi no woodi fiiloɓe ka sabu andugol kon yani kalimaji men ɗin woɓɓe no ronka andude fiilagol sonnajo ko yiwgol makko ƴiiƴam makko ɗan e lewru be lewru mana yiwgol règle makko woɓɓe inna ɗum manstri si ɓeeɗo no yiide ƴiiƴam maɓɓe ɗan ɓe noddaɓe ɓe aru tawdegol e oɗo welo welo mo ɓe anda soɓe heɓi tawi ɓe natata ka julirde ko ɓe jooɗo ɓaawo ɓe heɗo imamujo on so gayni julnude waajo mo jetto on sayi si imamujo on duyke o jaabina amina si ɗum ɗo gasi jama o weltodirana jama o weltodirana jaɓɓodira worɓe worɓe hiwrodira rewɓe rewɓe hiwrodira hara sonnajo e gorko janano naatali ɗo e memidirgol waɗgol alkolaji lumnodirgol ha bonna ko moƴƴuno ko haray dow kay andu wonde manna ko suumaye ɗo e suumaye yo arde ko togano kon no togano suumaye ari ko toga ko ka suumaye no toga so suumaye lanni ɗo wona e yeebu golle men ndey watti ɗum haray en torike sukaɓe ɓen wakkilane waɗi koye renu golle men ndey wota ƴettu golle men ɗe yeeɓe waɗen ka ndiyam yoolen ñamaynoɓe ko harmi ɓe pottike ɗo suumaye haalani ni ɓe andi ɓe wawi ɗum immorde fimugol sigari e fimugol sisa e fimugol dorog e fimugol cocaine ettugol beere e waɗugol zina e noddugol rewɓe e quartieji e fenugol e jattugol e kansugol e toñugol potte allah wawnima ɗum balɗe capantati potto handi a wawi hafiide gandi no woodi woɓɓe hooruɓe yalla ganduɗo on ɓe ñallirde no woodi woɓɓe si ɓe hoori si innama allahu akbar ɗo ɓe ƴettu ko dagi koko harmiɓe humtorto mana cigarette hana ɓe ayo feetu ɗum hay fiile ko woni feetinde ɓe kon no haɓɓa ka kono e gandi o seytan no hollini dey hino haɓɓa ha no haɓɓa kono o memminoto tuma o memmini o yiya megooru tuma seytan en ɗum memmini o megooru ndu huɓɓay ka watti ɗum moƴƴere ko allah waɗani en kon o sendi suumaye on e nder balɗe capantati manoga e jeenayi o waɗi sappo yurmede sappo yaafo e bakkatu sappo e cukumminallah ko ɗum wonde ngem si goɗɗo waɗi ɗo crime koɓe condammo woɓɓe ɓe condana ɓe ɓe ittina ɓe mbuuɗi seeɗa woɓɓe ɓe condana ɓe ɓe waɗa ɓe sursi ara ɓe jindayi kono ɓe yaltata yontere ɓe ko ɓe yahu juge o yiyaɓe ka woɓɓe ɓe condana ɓe ara ɓe yiidatago woɓɓe ɓe condana ɓe sappo woɓɓe nogay woɓɓe ɓe waɗa ɓe a perpétuité ko ɗum woni ha on tigi maayo allah waɗino woɓɓe perpétuité e ɗeɗo balɗe sappo inni o min kadi waɗe grâce a falaka tawede ɗon won heɓa grâce allah subhanahu wa taala allah subhanahu wa taala wiwnoɗo o leggete o naadama jahannama o yaafike mo ko ɗen balɗe sappo on ɗen musidɓe julɓe tedduɓe wota en perdu ɗum ɗo ande ɗum ɗo ko neema e ganda so tawi ɗum ɗo arta e gurdam men wallahi musidɓe julɓe tedduɓe rowani wano ni fadde wonduno e woɓɓe honto ɗo ni jaham ayna hawlayi tahta turab ɓe wattinama enen kadi konne tuma e ganda kono eɗen andi e yaay ka ɗum woodi ewe ɗe hendi ɗe woɓɓe maayi jemma woɓɓe maayi hande woɓɓe juulete
kono inchallahu ko ɓen woni ya ayyatuha nafsul mutmainna irji ila rabbike radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ga ɓe yahi ka Allah subhanahu wa taala Allah nedditiɓe ɓayda andi ama yehi toro Allah subhanahu wa taala simo ƴettitudema ɗu taw hara mo ƴettitudema hoore mo welama musidɓe julɓe tedduɓe haray immorde secrétariat général affaire religieuse o meɗe lagine on ɗo ɓe wi en ɓe holliti julɓe lagine ɓen fof nofu kala ko ɓe woni nennugol wagutu gueeƴe janngo on janngo e asawe noga e jeenayi ramadan mana suuma e ndeɗo hitande 1446 no fewnodira e 2025 ha e 21 heures fi sabu ɗaɓɓutugol lewru ndu nduɗo lewru juldandu fi e wonu e konngol gotol fi honnu ɗon andi en horuno konngol gotol ka no hani kadi en huntudu e konngol gotol hara yeddodirali jaɓanen lamɓe men ɓen ɗoftoɗen ɓe wa atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri kono honɗum fa in tanazatum fi cheyin faruddu ila llahi e ila rasul ka si tawi woni ɓe yamiri o hunde ko tawata allah yamirali garte l'islam on ko ɗum haani tankeɗa wonde goɗɗo mo yamirdema ko allah yamirma ko ka waɗu ko nelaɗo yamiri ko ka waɗu si tawi on fi falji artirmo e ko falji kon par ce que bani adama o falde kullu ibnu adama hatta wa hayrul hattaun tawwabun bani adama o falde so falji o artirama e faljere nde koyo jaam musidɓe julɓe tedduɓe en toro allah subhanahu wa taala ɗiɗo golleji moƴƴi waɗaɗe nduɗo lewru suuma e fof yo allah jaɓan en toro allah subhanahu wa taala yo yaafo en faljereji men en toro allah subhanahu wa taala yo allah hara o harmini ɓalli men ɗi natugol jahannama yo allah hara o waɗi en natoɓe aljanna en torki allah subhanahu wa taala no wonirɗen ɗo ni musidɓe en fof men allah naɗen aljanna wallahi so yii qiyamu layli no landi yimɓe no ora yo tawa ko ni natirete aljanna babu rayyan dambugal goo no woodi ko rayyan ngal innete ngal jaɓata ko ɗo naata ɗon sina worɓe ɓen yo allah ko ɗon naatete si wono yimɓe ɓe naati aljanna yani ɗo ɓe naatide aljanna allah ñaahiɓe ɓe yi ɗon ɓe yahi kadi ka boowal yani ka sirate ɓe feƴƴi ka sirate nde ɓe lumɓa ɗo woɓɓe yana ka jahannama ɓe yani ka jahannama ɗo ɓe feƴƴuɓe ɓen wulla e allah hari meɗen wonduno e woɓɓe min hooride e maɓɓe min wontodoto e maɓɓe min sakkide min yaani haɗi allah ɓe yani allah ina yahane ɓenna konno min yaranta ɓeɗo hino jahannama o allah ina yahe o gandi tikka ibrahima limano ka nder kolloɗo jahannama ka allah gonɗo innuno yite ngen koye buubu no ka bubani ɓe yahana yimɓe maɓɓe ɓen ɓe adda allah ina lanni ɓe nam lanni allah ina lannani yahe ɓeɗo si ɓe ari ko luttata kon ɗon hande kadi ko torondirgol yaafude no woodi woɓɓe goo hare faljereji ɗin no tiiɗi e si allah andintiniɓe ɓe maapika allah ina miɗo andi a waɗi kono mi accani yo allah taw hara waccani en probléme men ɗi fof torki allah subahanahu wa taala yo allah fewnu lamɓe men ɓe yo allah moƴƴin fi maɓɓe yo allah arsiɗuɓe ko nafata en enen julɓe wonduɓe ɓen ka leydi ɗo yo allah huuruɓe ko nafata yimɓe lagine ɓen fof yo allah joguidiren enen e lamɓe men ɓen yo allah arsiɗuɓe ko innete kon kulol allah yo allah yaafoɓe faljereji maɓɓe en torki allah subahanahu wa taala enen kadi yo allah waɗu en hulayɓe allah yo allah waɗu en ɗoftotoɓe lamɓe ɓen en torki allah subahanahu wa taala yo allah yaltin ko innete ko rassisiyagal ka leydi men ɗo yo allah waɗu en jogodirɓe yo allah waɗu en yarlodirɓe yo allah waɗu en yurmodirɓe yo allah waɗu en yaafodirɓe en torki allah subahanahu wa taala yo allah waɗu barke e mawɓe men ɓen ka juulirde ɗo yo allah waɗu barke e neniraɓe men ɓen ka juulirde ɗo yo allah waɗu barke e sukaɓe men sécurité on ka juulirde ɗo yo allah yoɓon ko ɓuri wondude o yangani ke julɓe ɓen yo allah andi tan inchallah inna allaha la nudiu ajra al muhsinin allah bonnata golle mon ɗe sukaɓe yo allah moƴƴo e mon yo allah waɗan on ko faala ɗon kon ko aduna ɗo hara no moƴƴani on yawmal qiyama ɓeɗo mawɓe men bawasir ɗo yo allah ndinki nawnuɓe ɓen fof ɓe ɓiɓɓe mum mari probléme fi kayniji étranger yo allah okkorɓe
بفعلا ببيب مو يهو يالا نونو فعلا ببيب مو يهون جو القرآن يالا نونو فعلا ببيب مو هم قول يالا نونو فعلا ببيب مو يرس يالا نونو ببيب مو رسا بيب بهباك يالا كربه فعلا برس بهبا لسنا يالا كربه يالا أرسكن دانك قول موبه من وربه يالا يوم بكبوري موجوده موبه من فكين به يالا يعفبه الله من تلك ما من جيجيما ما بعمل تبي بمني لا تعلمت به الله من تلك ما من جيجيما النبي صلى الله عليه وسلم وي وند من ندو سو فجني في دي تاتلوتين صدقة جارية كل دو وادي موجه e gandal mo jangalo janni no jannede e bi to mo moji Allah fa mo be no talentbe Allah bendu be jahannama Allah min tarika ma be jeji ma yafu be Allah bakkatu jabende Allah jahannama e ataya Allah wata jogi to men gikku jamen bonde de Allah jabi ngodo jwa be do arbe wat ko lodo itikafu Allah jaba mo dido mo jereji mo be do yawbe umura mi tan ki Allah yabo ko buri moddude Allah suke ngodo idi Allah wade jogondirbe Allah wade yafondirbe kaleji men lagine yalla itu konna ko kaleji do yumma men jibi be yalla suke ndak kolbe be yangi ke betampi beyormini bababike fiye moƴƴu fiye laato Allah yoɓuɓe sonnaɓe ɓe yangi ɓe ɓen huntini yo Allah andi tan ɓe Allah wota ronkuɓe yoɓuɓe yo Allah yogirɓe ɗum ɓiɓɓe maɓɓe ɓen Allah siku ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wonɓe ɓiɓɓe fewuɓe hunjotoɓe alqur'an اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفحائش ما ظهر منها وما بطن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الله من تركنا من جيجيم جاب من دعائي نادي من الجنة وأقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله